Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye bareng si Ondel-Ondel. Teman-teman, kemarinan pas ke Pakansari Aye ketemu Ondel-Ondel teman-teman. Dia joget minta disawer teman-teman, buat beli cilok. Tapi emang cilok di sono enak-enak bener dah teman-teman. Penasaran kan teman-teman? Dilihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, di depan kita ada ondel-ondel nih teman-teman. Tuh dia tuh, kita suruh joget ya teman-teman. Nah, oh iya, kita lagi ada di jalanan menuju Stadion Pakansari teman-teman. Ini dia ondel-ondelnya nyamperin. Yo. Tuh dia lagi joget situ teman-teman. Nanti kita suruh joget depan sini ya teman-teman ya. Oh, yang main alat musik di sana teman-teman. Tuh dia di ujung. Ya kita panggil ondel-ondel sini, ondel-ondel. Mau ngasih ondel-ondelnya ya? Makasih duit. Ya. Oh, joget dulu ondel-ondelnya nanti. Tuh. Ini kakak yang kasih. Ntar ondel-ondelnya joget dulu ya. Joget dulu. Tuh. Sanggar mana bang? Sanggar mana? Oh. Wah, kebetulan banget. Aye mau disawer. Kebeneran nih. Aye habis beli bakso cilok tapi belum dibayar nih. Nyam nyam nyam. Enak nih bang. Ntar disawer ya. Yang rada banyak kan ini. Soalnya kayaknya Maya pengen nambah ini. Bakso ciloknya enak banget. Oh iya, BTW baju Aye keren kagak nih bang? Kayaknya keren ya bang ya. Baju baru nih. Tuh dia keren. Bajunya cakep tuh. Tuh kasih ondel-ondel. Tuh, oke. Oke. Dadah, kasih ya. Iya teman-teman, ondel-ondelnya keren kan? Nah, dengan alat musiknya di sini teman-teman. Udah dia ondel-ondelnya penting. Oke deh teman-teman. Sampai sini dulu ya videonya teman-teman.